Hello kagayam, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. At timanan tigayam yung mga kakamakas manang biyanang, kanti original, ngakin drama itibiyag ti tao drama. Amang kabkablao kada kayo, itinaragsak nga oras kan aldaw yung amin ngawan labas. Manipod ka ni Kapsat Pabling, saan napod no anagan tintay drama itangam sakbay na, makablawa man pa ni Faye from Riyadh, Ferdinand Flor, kani Joselito Madriaga. Kastimanti ko na ni Kapsat Pabling. Dear manang biyanang, idi kapigpig saak nagagetak ngagtrabaho iti daga. Da kami iti asawak. Ket no damat gadan mi, idulin ko takayat ko tagurnong iti ado a kwarta. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Mga 919, nakaluto akaw. Anyat linutom lakay. Ay, katin na po'y agdepot na pala iti asenta na gawat ita. Na, naglako tamat iti baboy iti kalman. Ayan tinaglakwan taya. Tay nakigatang iti naimas amasida. Ay da, di ka man matagbalin na barayo boy, wanay. Iso nga awan aasinson, ti biyag mo ta barayo boy ka. Imbak bakit mo ti kinabarayo boy mao. Ay napableng sa anak abarayuboy. Sika ati kirmot. Imot ka, laklakayan. Saan apanagimot, tararamidag, no di kat panaginot. Kermat ka kidi Saan ka matakastay day? Ngam idilim makaikan. Isumot ti panagbalin mo akirmat. Kahit, kasano nga raw may saganaan ta ti panagbakad kan panaglakay ta, no di ta aginot. May mayat no da kwartata no nakapsutan. Tapno manangdang tanto na angan iti mga sikaso ka na ta. Narigat ti mangnam na makadagiti anak ta. Kababain. Nasingpet na giti anak ta, lakay. Patya ka di na tabaybayan. Ay, basta agurnong ta. Malah mangan takit din. Agsidata iti target. Nagbagtulan mo makaurnong ta ni Tiano akwarta. Tauray agbyag tantaw nakasla doon kan dunya. Ayan tay natin nga day tilamisaan aya, tay suntilutwak. Awanay, inla ko kaon, tay supay ti mapaglakwaan. Anya? Nagninat ni natin ita. So, di ka basta mga ti mula ta anatag. Imbes asidaan ta, ilako ta kiday, tay supay may nayon iti urnong ta. Ay na, nalabos ka mo't pableng. Pati mula taan natin, yimot mo pa yan. Sana panagimaot. Panaginot, tararamidag, sana panagimaut. Datanto matla adu at mairanod, bakit? Nay, nagkapwang pableng. Hindi palingkay. Ay, nakitsinda ka. Ay, nasalamat. Anyat pinalingkim ngay. Ibalis mo, ito'y ginatangkaw, tayo nakagpulisan. Dagaangin na, ito'y badok. Anya nga ito'y ginatang mo. Na, asin mait! Ay na, nagadong asim dito yan. Anya kamatan pableng. Puro asin ang tilinaon ti kusina ta. Unay kamatan. Kunaklanog matang kay tinaima sa masida. Ngam asin mo ito'y pinalingkin. Mangan kayo lang nanang Ado tinaluto ngayon na po ikan masida. Ay, wan man tan masuro na kijay balay. Nakaimimot jamayaw. Awan serbina ang agbambanog kami ngagtrab-trabaho. Ilumang naman ti pagbambanugan mi akwarta. Da kayo nga minti mangigam, nanang. Ay na, di na may talag ti kwarta kanya, kanak ko. Iso, ti mangigigam ti kwarta may. Apa, nakano, pilitak nga lang. Anya? Simmabaling arog ti ugali jamayo. Saan matakas jay iday? Ngam nagbaliw matun. Nakaimimutan. Amok ti kasta nga ugali ni tatang. Sigud imped. Ngamti ko nayo pati sidaan kat yemot na ay madimot ti nati kasta nanang. Kasano pumigsa kayo no asin laeng ti sidsidaan nyo. Ay, kasta nga rog ti ugali na. Iso abagbagaan nyo mamadya mayo anak ko. Wino? Pasit nga tan ti panagkabaw na dayjay nanang? Saan? Ubing pa'y mutab nagkabaw kuman. Pati sabon kas kada shampoo di pa'y gumatang. Iso nasugsug pati bukon. Tadi mangamin masabsabunanan. Di la paglaba sabon ti gagatangan na nukwa.
Hay, ala, bayan nyo nanang. Taikan kayo iti sabon, kan shampoo yo. Ay, ang mga no pati toothpaste kat awan. Ay talagang awan na. Asin ti pagtututpaste may. Nauma ako ni ti pasig nga asin. Asin lang arod ti masidsidan. Asin pailat pagtutpaste mi may. Ay, nauman to yung iwat ko iti puro na apgadaraman. Nay, ananwam day ta nagdakkalakawayan pablaing. Napunaw tayo sigud nga alkansya. Isa mga rami dakmanan iti sa balay. Manuturnong mo na ya. Ay, jakabaw. Basta adumutin Ang kurang pa na jay. Agur nung tapay iti adaw. Di ka pa'y lang arod ibang ko. Yagmaw ta, siyak ti mapan mang ibang ko iti kwartata. Ay saan? May mayat no alkansya. Ta mabantayak anaimbag. Delikadaw iti bangkaw. Delikado nga. Kano mas safety ijay, tabang ko ka nga road. Saan? May mayat iti balay a pangidulinan ta iti kwartata. Ta mabantayan ta anaimbag. Tatang, naibagan din na ng tiar aramidin nyo. Pudno aya, nagtip-tipid kayo. Imutan nyo matkaroon ti bagiyaw. Saan lang may na makaawat ni inayaw? Agin inutaklaan. Barayo, boy nga min jay inayaw. Di kayat na kat gatangan na amin na kayat na. Ngauray saan mo't akasapulan. Una, ngam agsida kayo matiti na sustansya Uwintaw. Inton makaurnong kami iti inayaw. Narigat nga min ti awan urnong na. Nang runan mo kaste mapanan ti edad. Awanin ti rumbang ayurnungan nyo tabakit kan lakay kayon. Di ta kayo matbaybay ano bilang? Lalaka tagsaw. Ngam narigat nga ramidain aldaw. Ha? Kasta ti kunayo ita. Ngam inton adda tayo iti sitwasyon. Awan lat ang muka. Isa narigat ni Mang Namnama. Agyaman naklangan iti dayta nay bagam anak kaw. Ngam tay na kunakaw. Awan kastay agsiguradaw. Isa masapaw nga agurnong kami iti inayaw. Papanam ket pananganay. Nakadasara kaon. Mangan kan, tadabiit papanak. Mangan kapay sa karumwa. Ay, nabsugak pay. Mangan kan tanag dardarasak. Ay, sige, mapanak kaon. Madlaw ang nabisinan kayo Ay, wala atanay. Kagap-gapo mi ijay garden. Nga mawampay na ima sa masidamot. Asin manan jay parada ti amayo ijay lamisaan na pangidip-dip palan mi itin na poy. Anya? Uray ko mano palubusan nakagluto iti sidaat nga uray puro anatang laang. Hanggang kailalaan na mutala ka natang. Isupay ka no ti mapaglakwan. Anya? Ay, nalabos mo't ni tatang no kasta. Ay talaga, iso pasensya ka na kanayo na kung may makipangan dito'y balayo anak ko. Dito'y balayo mga min di kasit kan dita balay. Dagiti babalay ti kakabsat mo ka medyo adayo basit dito'y. Ala, sana problema day tananang. Ay, ayaban yung kit di pa ni tatang tamangan mo't dito'y. Di na kaya ti makipangpangan day jay. Nangato ti pride na. Amoy mo tinto ugali di amayaw. Na pride. Yawidan nyo iti sidaan na nanang. Ay, saanan, tago nga. Kan, di na kaya ta makipanganak iti sabali. Ungtanak. Nalabos mo't ni tatang. Imutan na mo't ti bagbagina. Ay, sana na nasayati kas diyang aramidon na nanang. Ay, mauma ka mang bagbaga. Saan matadumngag kanyak? Kan mamin ano abagaan nyo nga mawam madangdanggan na. Natanggan lata ti ulo na. Wanay, saan ta amangan itang agsapa? Nay, apay ngay. Isupay ti kanantangan na pa Kanantan tao no pangagdawain. Kaya saan tang tumanay na mangrabi ay. Agdayit ta. Anya, ay unay mata pa ng parparigat mo kada taon, pablaing. Maulsar ti tao, iti kasta nga ramid mo. Saan matasi ka ti agdayit? Nuata. Ay, nala, tarumwarak nga rubit. Papanambanay. Apaya basta simpo ti panangan, rumwar ka. Papanamaya. Awan, inaklag pa angin di tarwar.
Sige, mabitak lang. Dahil di pati masidananan. Mangan kaya na imbag, di kaya bisbisin. Ay talaga mga anak-anak ko, tadyak kaya tagsakit. Maulsar ti tao itararamidan dya mayaw. Mabagbagtit sa ngaminang. Talagang agsakit kayo, ano di kay mangan. Ibagayo ka ni tatang, tao may matmangan di ti balayo. Ay na, di na kaya, Aldo. Mangyawid kayo tungaron iti masida, tapno adasidan niyo. Kan mangala kayo ti bagas. Adaya, ay alamang nga rodan ako. Katagyaman ako na Nay, ayan tay masida ngayon sangpot ko ngay. Tay intad ni Aldo nga anak talakay. Dahil dua bukal abangaws kan karnay. Wen, adapay laok na abagas dayjay. Ay, inla ko kon. Aniya? Apay nga ay kaintad dyan anak taday si Danta. Unay kamot ta nalaklakayan. Isupay ti kwarta mapaglakwan, baka may ngamin ni kumpare kita, ikot nakita na. Idi imbagak alakaw, ay ginatang na matadagaos. Sa nabalay, ta inayon ko iti urnong tanay jay bakay. Ay, Pableng! Pableng, agring ka man! Rineing nakanay, wanay. Wanata, mabangbangungot kan sa amay. Naiturog mo dito'y papag. Ay na, agyamanak bakay. Agyamanak ta rineing nak. Apayaya, anyat na itagtagainap mo. Dandani mabangungot aksan. Gistay ipankon bakay. Apayaya! Nailungunak ka naon. Katubay tayabak kanon iti tangatang. Dandani ak sumangpet iti langit ay ni diriniing nak. Ay na, naimbag ta riniing nak bakit? Aniya? Hindi nga minrabi ay. Natagtagainip ka ang makabulan la kanon ti panagbiag ko dito yung lubaw. Ang jakin kan kanon na niya tagtagainip ka. Hindi kwan, kasjay mo, tantinay tagtagainip ko itay. Anya? Ay kat, agkararag ka ngamin, sakbay maturog ka. Tapno saan nakasta ti may tagtagainap mo. Agpaison samod na niya bakit? Umadaling sabot nga agpaison ti apit kaw. Tila ibagbagam mo. Nanta mapanak man ni Gisilid ta. Adaramid ag. Wanay, di ka pa'y maturaw sa tulungan nak ngagbilang. Ne, anyat bilangan ta. Tay urnong ko akwarta Mabitlaan, ta irwar ko tayo karton anangik kakiti kwarta. Nay, apay, binatak mo na yatay alkansyam. Wain, inkabil ko nito karton ti kwartata. Ay, kita man ay, nagadaw. Na, ado mga agpayson. Ay na, adasag sa sangagasot. 5 gasot kan sagsasanga 1,000 pesos. Wala. Nalaeng ang gurnong to'y asawam bakay. Iso aswertem takas kanyak tinagbalin nga asawam. Ako, intang arod ibang kuday Delikado, no dito'y latan balay ti pangidul-duli nam iti dayta. Ay isaanan, usaran ta dayta oy. Igatang tayo ti kasapulan ta. Ay na, nagsaya atin ngay. Kasta kumapay la eday di nagganas kuma. Way, manula atawa na inti pa nagbiag ta dito lubaw. Iso nga enjoyin tan ti agbiag. Gusto pa na tatrabaho. Aginanatakit na inta nakapsot tan. Wen nga rod mabambanog ako ngagtrab-trabaho iti daga. Inaldaw mabanog ta. Ngam asin mo iti masidsida. Awang ganas na. Iduldulin mo mga ngamin ti pagbambanugan ta. Saan itan, ta nakaurnong tan. Padasin ta magtiagbiag akas na doon kandun ya. Mapantay ti lugar, akayat ta apapanan. Ta damot kwartata nga aramatin ta. Kanin ta amain, akayat ta akanan. Gumatang ta, tinapintas akagawaan ta, kanda dumapay. Nalangarod lakay. Ay na, maragsakan akman iti dayta nga imbagam. Kastaban ti kayat ko kan kapabaleng. Ne, aldaw mo't gaya man. Happy anniversary, waning bakit.
I love you. Mwah. Ne. Itaman pa, malagip mo ti anniversary ta. Ay, maliplipatak pa ki, dinday tatanabayagan adita sinilibraran. Silibraran ta itan, tadan kwartata bakal. Ah, Agpasken ta diti balay. Ta gumatang ta iti litsyon, dakkel a cake, ken agluto ta iti daduma paya sagana. ay na, sayang samot ti kwarta, lakay. Ah, Intalamangan ijay plaza na, isupay ti matipid ta. ay na, may amo na ita tipid-tipid. Tadang arudan kwartata. Anya, Ngala, ingagdiramusan ta mamigatan. Nagluto ak iti karnay. Karnay ti pamigatan ta. Ta kalpasan na. Inta gumatang ang iti mailuto asagana baka eh. Ay na, nagdakkel mo't alitsyon day tatang. Wine, papas tayo amangan iti kasta ita. Kakaesuna nga na may gatang. Kanuray di cake. Nagdakkel di ginatang siyo tatang. Well, atap no makawaras. Oh, noon ay dasar amin ang makanan. Mangan tayaw, tanay mabisin tayaw. Aldaway. ay pableng, gusto daytan. Nagadulang arutikinan mo itayan alitson kan cake. Sa itamang-mangan ka manan. Ay, ipapas ko ti mangan. Sa itakla makaramban-manan iti kastoy. Na, di mo biglaan Intun bigat manan Ang mga numaikawat at tiyan mo. Tapuro asin saan ti kargana. Di mo man sang kaulit na ita. Napalabas na itan. Sa bali itan, bakay. Walay, agring ka man. Walay. Apay ay lakay. Nasakit unay ti tiyan ko. Maululawak. Nasakit ti tel-tel ko. Ura ti ulog. Apayan ngay. Ay, makagas. Kaputi. Nakaroon sakit ti tiyan ko. Anya? Ay, kasalaw. Kabaalam ka di pa. Iwan no saanan. Ano saan itarayda ka ni Diyo ospital? Di ako kabalan. Awagam na iti anak na. Itaray na ako na sa ospital. Tatang, nanggagyo mo timbaga ti doktor. No anya, dagiti sakit yun. Juan Brenda, langagaw. Apay ngay akas tiyay. Nagadumot gaya man ti sakit mo, lakay. At da sakit mo iti dalam. Diabetic ka. Ado ka no pa iti bato iti kidney. Kan adda pa'y gallstone mo. Ayawanan. Naurnongan ti bataw di tatyam mo. Tatang, gapuday ta iti naapgad nga impapaunagyo idi. Kan high blood ka pa'y gayam. Adun ti maiparit nga ipaunagyo ita, tatang. Iso apilyin nyo, dagiti ipapaunagyo. Tapno saan ako maro ti sakit yo. Mangan kan lakay. Adto ti kanam. Yeah, but dahi tayo itid makanat ngay. Nagbasit mait. Kan anya ta sidak. Puraw anatang. Ayan ti karingay. Nanganumat ti karne, Jeref. Bawal ti karni kan. Kan saan nga amin a fish kat mabalin kan ka. Dama la bawal a fish kan ka. Anya. Pati asukar madikan kan. Amin a nasamit, bawal. Ay. Masapul a puro natural ang makanti pa unagmaw. Unay matan ti kastaw. Nakaano ang makagatang tan iti kayat takanan. Ano mo ti kahayaman ti may parit. Kasano ma-enjoy ko ti kwartata ngayon lo kastaw. Pagagas mo malaang ati urnong mga kwarta. Bambanong. Nagtangkan to mga minti ulom ide. Anya ngay. Gapoy tinalabos na pa nagtip-tipid mo na daan ka ni ti sakit. Dapay gayam ulcer mo. Agasam nga day tang agasam. Nagadaw ti magatang nga agas mo. Pasensyakan bakit? Naimbaglaki din na tanapa na nakipangpangan ide babalay dagiti anak ta.
Iso ka day atong galpandangan iday kat rumrumwar ka bakit? Wag! Tadyak maanusan tar aramidam. Iso nga imbirok ko, tibuksit ko. Ay, sorry bakit? Manyangay di si kamo lataglak ami ti kastang aramid mo. Gunggunam kunak kumangam saan man laangan. Takaasi kamo talaklakayan. Papanam ko naing. Di taman balay ti karo balakay. Agdibo kano ti balasang nga anak da. Nagpartida kano iti baka kan baboy. Adan sapay kano kalding. Anya, nagimasay. Ay, talaga na imas. Ngambawal kan kalakay. Iso adi ka umayang. Tamang ano masulisog ka mga iti maiparita kanam. Ibalkutan nakto nga ron Ay saanan? Inton kumaro ti sakit mo, ospital manan. May bus ti kwarta iti ka ospital mo. Nagadulang nga rudan ti aga sa magatgatang. Aywan adalinutok anatag, iso ti sidaam. Kan basit lang ay naputi ka nama, kagudwat ta sa laang. Unay, mati pa ng parparigat mo kanya kung bakit. Tanyat kayat mo, may daras ti ipapatay mo. Wano, agbyag ka pa itinapaaw. Agpili ka. Siyempre, agbyag pa itinapaot Nukas ka nga raw, di kag sukir-sukir. Di mo ka na, nagitibawal kan ka. Sige, mapana kaun. Inanusak tinagdayet tapno saan ako maro ti sakit ko. Manwa bulan, akasta tinaramid ko. Aging nga inot ang nagsubli ti pigsak. Katita, mabalin kon timangan kadagiti maiparit, ngam sa gabas sitlangan. Sana nakasiti sigod nga awan limitasyon na. Kat timat urnong ko akwarta, naibusan ta isuting katgatang mi iti agas ko. Kataging gay tagag-agas aklata. Agbabawi akman ngam naladawan ti amin. Ngam kitdi sana kamapukawan ni tinamnama, tamok nga gimbagak tumatlaang, babaan ti tulong ti Diyos kanyak. Alakastan, tuy kapsat manugay mo, pabling. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritan ti maysa, kapsat manugayam, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose, para iti script, kan para iti drama, ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagnina, kada tayo amin. Hello gagayam, manipod iti gayam yo, Jenna Almoite. Makablangawan kayo amin, itinarag sa Kapaskwa. Merry Christmas kada kayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kanikab sat dodong sa naapod no anagan tintay patangatang wano drama ita. Ngamsakbay na, makablawa mampay ni Dominic Manibog, Flori Castaneda kani Lovely Agtarap Valdez. Kasti man ti kunani kabsat dodong, dear manang biyanang, at the live-in partner ko, kat adadwang anak mi. Ngambaya ti panaglabas tal daw, at da nakaibaw-ingan ti matang ko, kat gapoy ti daytalim mami isak iti asawak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay na, naglamin man ti panawanan dodong, panaglalamin man nga minan. Agulas ka alakay. Awan sa bali nga ulas aya. Ha? Ni, apeng agbiro kay ti sabali nga ulas. Itamang pay. Sigud mga agkakaulas ta. Nang pupta ulastan. Mangirwar ka di sa bali. Kano kalablaba da ito'y? Naminsan laan na usar. Basta mangirwar ka iti sa bali nga ulas. Tadyak kayat ti adda ka ulas na. Naa. Apay, di na kayata nakaulas dodong. Mangtid kakit din iti ulas. Nagaduma na sa umon. Ayan na eta siya kung ti mangirwar. Tanak man maturog ija sa alasan. Apay, andat sang sagitam ngay may dito'y balay, ana. Jay anak yo Di na kayata kaulasan. Kandi na kun kayata kaida. Anya, apay, nagapa kayo, aya. Saan mat? Ngam bigla mo lata na kasjay. Kasla timam na yung kanya ko na. Anya, At dan sama chicks janak yun nanang. Ay. Naminado nga may nanay tagtagainap ko dayta. Kan kasla agparparik na kanyak. ay. Alala, bayam ta kasaritak tuman jay anak ko. Palot putag, anaimbag.
Kunak no asino ti rabrabi ingag tuk-tuk-tuk. Si kamo gaya manak ko. Malala, umay ka, subrikan. Yaman nak nanang. Apay, naggapwam, rabrabi ay. Nag-overtime ak iti trabaho ko nanang. Makituro ka man pwede iti balayo. Apay, di ka agaway. Saan? Masadutak nanang. Makituro ka dito yan. Tamasapak to lang agawi din ton bigatan. Aywan, adagayam ipulpulong jay asawam kanya. Apay kanaw adi mo kayaten akaulas jay asawam. Anya mo day siya babae? Pati dagita, ipulong na kada kayo? Uraya sino mo siguro nga asawa. No sigaw nagkakaulis kayaw, takala at adinan kayat, ti makikaulis kin ka, ay talaga adumlaw ka. Uray siyak mo't ano bilang. Uma ko ni ti ugali siya manugang yun nanang. Kano nagsingpot jay asawam, nasikaso ka na kayaw nga agama. Wala ha? Nagngiwa, managatapay. Marabyanak labasi, nagadoon nga ibagabagana. Ay gagangay na Taagda magsiguro no papapanam. Kanayong kamangamin na marabyan. Kain, amangan mo no adda kinapudnaw, tiat at hapon na kin ka. Ay, awan nanang. Pangasiman man. Tadiyo kanunungan di manugang yo. Tapno saan nga agruam nga agatap-atap. Ngam, awan babae. Awan nga road, awan nanang. Nagturo kami di Rabi Dudong. Ay na, paulit-ulit mo dahil adamag. Sinong batak lang nga ro di tayo? Ijay balay na nanang kunak. Ape nga ro na di ka nagawi di Rabi. Ape naturog kay Jay. Narabyan ka siguro manan niya. Isa di ka nagawi ditoy. Ape nga yung kasta kamot ng Dudong. Talaga nagbaliw kan. Ala, panawanak dito yung tagsukata ko. Malaha daw akong ititrabaho. Mangan ka pa isa karumwar. Saan eh? Napsugak. Nagkapiyak ijay balay na nanang. Makitam, pati mangan dito'y balay di mo pa'y kayatan. Iba ka man tagpay so Dudong. Maumuma ka kadikan yakon. Saan atila damdamagam? Makarengreng ka. Sige tani, aldahon. Matrapik ak tumanan. Ha? Nasapa ka matita, Dodong? Oh, Jenny, I miss you. Mabigla ang tairikap ko tiri daw. Ang mga no da makakita ken ka dito yun. Awan overtime mo ita? At ako ma, nagpakada ka manan. Takayat ka makadin na. Agyaman nagtudong. Kaano nga min aya sinaam di asawam? Live-in partner mo, kunak kuma. Tadi kay paimot nagkasar. Uma nga rodan kang kuhana. Sikati-kayat ko akadin na, Jenny. Ano pa lang marutiar aramidem. Sinaamon ajag gurang a live-in partner mo? Uy, talaga sina ako ton. Timing laang, Jenny. Namnamaag day tahan. Well, sikati-kayat ko ay altar. Sikati-kayat ko akadin na itaag na nayon. No, kasta, ikasar na ka talaga, Dodong. Uwan ko nang narod. Isungagsagana ka, ha? Taapa man ang masinaak ni Ana. Ikalay sa kaadagusan. Lakay, agbababain samot jay anak ta. Pag ko naamag, Tayo dinaturog dito'y balay. Adda kain inawag na iti cellphone na. Kat sweetheart ti awag na. anya? Kan saan basta agatap jay asawa na. No, awan panggapwan na nga agatap. Tida pa'y lang amin agkasar. Nuko na mga agbababay. Apay apagkasarim ida. Di mas narigrigat ti kasta. At dadwa nga anak dan lakay. Anawaan takit di jay anak taa. Tanay, kaasay dagiti anak na nukas jay ti aramidin na. Kaasay dagiti apo ko talakay. Nanang, tatang, agbakasyon na. Ganda kayo pailaan ti pangibili na kadagiti anak mi kini Ana. Nay, apay, papanam anak ko. Kan pagbakasyonam. Apay,
Di mo ikuyog ti pamilyam nga agbakasyon? Saan, tatang? Agbati da. Pagbakasyon am aya, anak ko. Basta adayo a lugar nanang, tatang. Ang mga dwalawas ko ijang agbakasyon. Iso ajak pelagawi di dya balay. Pakikumkumustayon to dagiti ubing, ha? Nalang arod ah. Basta ibat siyam ida iti allowance da, takaasi damay. Wen, da kayon ti pangital ka kiti kwarta. Tadyak maitalak kini ana ti kwarta. Ah, Ni Ana ti pangtidam kaiso ti asawang baraw. Amang ano pagsugal na lang ti kwarta, tatang. Nana, pagsugal na. Kaano pa'y ang nagsugal jay asawam kat nagsingpay? Awan bisyo na. Apay ngay apadpadak sa mutin jay asawam, anak ka. alakit din. Alaan yun ti kwarta, tamapan ako. Diya akong nagpakadakin ni Ana. Da kayon ti makamu amang ibagakin ko ana iti panagbakasyon ko. Apay nga yakas jeje anak yu tatang. Napanak lay je palengke ngam dinardaras na magaya man tinagimpake. Pagbakasyonan na kanungay. Di namat imbaga balasan ko. Damdamagan may, ngam di namat sinungbatan. Gaputa di na sinungbatan. Di yung matan pinilit nga inam mo. Ha? Kung konsensyan yun sa mga minti mading araramidan ni Dudong. Nay, saan mo't abalasan ko? Ano ka na yun, may abagbagaan di anak may. Apay nga ron na kasjay na ngay. Basta pumanaw latan no kay kaya na. Agpayson sa mga minti nabayagan nga atap ko. Adan babae dyan anak yo. Tinasaya at awagam. Tadamagam no sa dino ti ayan na balasan ko. Diyak nga ron makontak ti cellphone na. Time block na kun dyan anak yo. Anya? Tiyan mo da, agbakasyon na. Ngam di dalaan mo adito idagos mo ti papanak, Jenny. Wen nga ron. Namdi mo pa'y lang amin imbaga ti agpayso ka ni Ana. Huh? Imbagam kumapanawa mo na. Kat dito yung dagos ko ti pag naidam. Ay, saan Sigurado amang riribok day jay. Sapay apera day jay babae. No kasta, makalawas mo lang nga agnaid dito eh. Makilan to, Jenny. Ano kasano? Dito yan ti pagyanak itag na nayo. Oh, agyaman nagtudong. Talaga gayam alav na. Oo na. Unay, Jenny. Kahit nakitam ni Dudong, ijay opisina da. Uy nanang. Adan nagdamaga ki Jay. Saan ba't gaya man nakabakasyon iti trabaho na? Sana pud no ang nagbakasyon ta anak yo nanang. Anya, kahit pagturturugan na nga rod ngay. Day tati sumaruno at akwatag nanang. Ha? Mapanlakit din tayo atap ko. At da siguro sa balya pag-awidan na. Iso at akwatag day ta. Ha? Ada tao, Jenny. Adan sa sanga ilim. Awanot nam na maag-asa nga ilik ita, honey. Asino nga ron day tangay? Ay, bayam, inaklaangin kitaan. Tama nga no tay landlady dayta. Ayan da sawak. Ha? Dodong! Umay ka dito eh! Dodong! Apay, honey. Ha? Apay nga da ka dito'y Ana. Hani tarupam. Anay ko. Anak pa nga asima. Di ka agiskandalo dito. Kunak tupay kat. Di husto tinabayagan nga atap ko. At da babaem. Ana, pagsasaritaan tayo din na sa yata ito. Pangasim, agkalma ka kuma. Apay nga raramidam tikas ti kanyak dodong. Anya tinagbasulakan ka. Pasensya kan. Ngamay mayat na agsinatan. Tasaan kan nga ay ayaten. Anya. Wen manang! Aklonem ko matigasat mo ka ni Dodong. Awan mabalin mo, tasan kayo nagkasal. Awan kamat mo kan ko na. Di ka sumanao. Ta sana sikat ti kasal saritak. No dagiti anak ta, suportarak idaana. Basta agsinatan, tadikan ay ayaten. Kasanon dagiti putot mo no kasta Dodong. Suportarak mo't ida tatang. Jak mo't ida baybayan. Ay, di ka lamaas yan, kadagiti agiina.
Kasta unay apanagsang-sangit ni Ana. Anyat mabalin kong hay. Gadyak mo't nga rod ay ayatanin ni Ana. Apay! Anyat kinayat mo iti babaem, ha? Ubing, kan adayo anapimpintas tatang. Napudaw pa'y kan sexy. Awalan! Naulaw kan dodong. Inulaw na kadayta babae. Ay ayatag ni Jenny tatang. Isuti ka laysa. Hay, sinayang mo ni Ana. Nagagay nga asawa ni Ana. Nagagat mo ni Jenny ah. Kan nasingpan. Awan makunayo kin ko na, nanang, tatang. Bayan nyo, tayam amok to kada kayo. Agawitan ni Jebalay dananang kintatang ko. Ijayin ti pagnagdanta, Jenny. Di nak nga tarautan jay asawam. Mabutungak todo. Saan? Kabutang nakday jay. Kan mo isa, awan karbangan na, tasan kami ang nagkalaysa. O sige nga Rod. Tapno makatipid ta iti abang. Ang kasla masadutak mo nagtrabaho iti mall. Makabannog mo't ngamin ti ag sales lady. Agmal-malo man nakatakdera. Ala, di ka nagtrabaho. Tas yaklatan ti manggad, ha? Sige nga Rod. Ang yaman na ka. Ag tagibalayak langan dodong. Ipamaysak ti mga sikasukan ka. Ne, apay ngay asika ti agin innaw bakay. Sika lang aruden ti naglutaw, sika apay ti agin naw itinanganan tayo. Anya nga ti kukun di manugang mo. Ha? Diyan ba? Nakaidama rin ije silida. Ay. Badin ti kastoy ang mapaspasama ka. Kasla isupayan ti ilutlutuan dito balay. Di pa'y tumulong iti trabaho. Uy, nga Rod Ibagam tuman ka ni Dudong. Tapagpagaan na ti kabarbaraw nga asawa na. Papanam, Dudong? Inakika ni talawang sa kita anak ko, Jenny. Anya? Asan? Iti anya aga po pa'y lang ay kamida iti kwarta. Kat nagsina kayo lang nga rodan iti nada. Ha? Yag mo ti kwartam. Taipaw it ko iti lugar mi. Siyak ti rumba nga pang ti dami ti sweldom, Dodong. Jenny, Agtumpal kay ti kayat ko. Wano? Agsinatan. Agawid ako ni iti lugar mi. ay saan ha? Saan ka di aday tasinsin at ibagbagam, Jenny? O sige. Yakon ikan iti kwarta dagitan nak ko. Idulin mo nga ruden ti kwarta. Ato iti kwarta. Sige. Taipaw it ko iti balay. Kasapulan dati kwarta ijay. Kan, gayam. Mapantan to ijay lugar mi ha. Tayam amu ka kadagiti dadakkel ko. O sige. Kaano ta amaban, Jenny? Apay ngay kakala nga gawid, Jenay. Kan ururayak tipaw it makwarta ngam jak mauray. Di kalamasyan iti amam. Lakayan ngam kapilitan ngagtrabaho latta. Tapnad da pangalaan may iti kanan may. Kan kang runaan ti amin kanan nagitang nakmaw. Ha? Ay na, di kayo nagunget na dakon. Kadwak ni Dodong anobyo. Iswa dya ko nagpawit. Ta ala kon dagiti anak ko. Ay ka nasaya, tunay, ano alamidan, tanay. Marigatan kami ni Tiamam. Alamidan na 5. Ha? Katuwanan Lukas ta. Agdali mga anak mo, Jenny? Uwin Dodong, anak ko iti kinabalasang. Agduduma ti amada. Ti inauna, sabali ti amana. Ti maikadwa kan maikatlo, sabali mo ti amada. Kat dagiti mo't maikapat kun maikalima. Nakabalod ti amada. Ngam sininaak idaaminan. Anya? Kunak man no balasang ka. Kat balasa kang muta talaga. Naganaka ka balasang. Saan lang amin na madlaw nga danak ko. Ta, ubi nga ka nagsikog. Anya? Apay, maupay ka na ya? Dinakon kayat? Tanaamuamon nga adalima nga anak ko. Ang kukwa. Saan mo kidi? Naklatak lang, Jenny. Ket, anya ngay. Okay ka dilain ken ka no ikuyog tandagiti anak ko? Kaasi da nga min Dodong. Ngam no di mo kayat? Agbati aklangan dito Tapno maasikaso kida.
ubing dapay ngamin. Sige, ikuyog tayo dan. O sige, saan nga ije balayo ti pagawidan tayo? Agsubli tayo ti sigud adagus ko. Anya, di agabang tayo manan. Katanya nga rod ngay, wana. Diyak namin kayat akabalay ti man nakibiyang akatugangan. Kan, nakamisuot da ka na yun? Ipadlaw dala unay adidak kayat na manugang da? Ad-ada pa yadyak kayat ti daan? Nagbalino na maag ken ayat jay anak maulakay. Agasum ngay talima asyuman na. Iso timang biyag amin kadagi jay. Kasanon ngay dagiti putot na ken ni Ana. Saan ngagpampanunot na ya, Dodong? Masuportaran na dagiti saan na aputot. Kamjay mismo aputot na. Di na pa'y maipurwakan iti kanenda. Ander samo ngamin jay anak talakay. Kat madlaw may ngander di saya di anak ka. Paspasurot iya sadot nga asawa na. Aga brodak nanang. Tadi ka mga no jak agtrabaho. Tadi mo't mangtod apulos di anak yo iti para kadagiti anak na. Ay, hawin nga rod Jay ke saan na apo tuto hindi suportaran nan. Kasanaw dagiti apo kaw balasang kaw. Pangibatsyam nga ikadakwada. Ibatik ka nanang ko Uray tad datay burido kakabsat mi akatulungan da mga sikaso kadagiti ubing. Ala. Agananos ka anak ko. Ako pasensya kan Gapao iti aramidon ti anak may. Ada kasapulan dagiti ubing iti pagadalan da, Dodong. Yeg mo ti sweldom no nakasweldo kan. Inton bigat pala yung tisuldok, Jenny. Okay. Mapanak nga ro di opisina yung intun bigat. Ta siya kung ti mangalay ti sweldom. Sakton, Jenny. Itad kumalakin ka apaman ang makaawid ak. Ay na, jak makaura yan. Inak makitsenda no bigatan Awan karga di ref. Kan aywan, awan gayang bagas tayon. Inkanto dumawat ka dananang kantatang mo. Ta adu ti bagas da. Adu ti rikda. Ta imbis sa paggatang tayo iti bagas ti kwarta. Paggatang tayo kit di iti masapsapol dagiti ubing. Sige. Mapanak to, Jenny. Nakapakiskis kayo, nanang. Wen, apay ay Bumuludak man pa iti bagasyo. Tasukatakton at kwarta. Na, apay, naibus manan, tay inalam idi na panalawas. Nagbiit ang maibus ti bagasyaw, takasanaw, nagadumot ti pakpakan ng anak ko. Agasam ngay talima, asyuman mo. Sa mainayon pa jay sadot nga asawam. Di kayo nagsermon, nanang. Tanya nga kat anak mo't dagi Jenny. Ken imbilang kumutin idang anak. Masya anak kadakwada. Masyan ka kadagitisan mo aputot. Ngamjay mismo aputot mo. Di mo pa'y ida malagipan. Di mo pa'y ida kumustaan, may. Inak to daw asin ida no madamdama. Tayo nak iliwan ida, nanang. Kasta no kasta kumapay la ide o di nagmayat kuma anak ko. Ala, mapankalata. Bareng malagip da kapay dagiti anak mo. Ni, awan nagsasaura. Di ko na yun. Jak makadlaw? Ay, di nakpadpadasan Isumat la ajak mga abang. Tadag sasaor. Jenny! Ha? Ni, Dodong, abay nga da ka dito Isumot la nagbit amay busti kwarta. Ta isugsugal mo ti itid ko keng ka. Kwa, italaang mat, Dodong. Italaan nga. Nabayagan nga impagadang agsugsugal ka. Gamjak laing kang kano dagiti dandanon da kanyak. Gampudno gayam ti bagpagata kanyak. Ala, agawid tan, Dodong. Ijay balayan ti pagsaritahan ta. Dodong, apay di ka gulas. Naglamin. Kan sumango ka man kanyak. Ayan dagiti daddo mga ulas. Jak kay tadda ka ulas na. Naglawa mo ti ulas ta.
Sigud mo't nga kang kaulista. Mga lakay ti may isang ulas kunak. Sige, mabiit lang nga rod. Dodong, kano ngay nagkasarta? Saan ang ti kasar? Anya? Kunam, ikasar na. Iti dayta. Ngam saan itan? Manugal ka magayang. Kan marigatan ako namang biyag kadagitan anak mo. Iso nga isublim itan kadagiti tatakkel mo. No kasta matlaeng, panawan da ka nga rodan. Napatpatagdagiti anak ko ngamsi ka. Di pumanaw kayo no kasta ti kayat mo. Awan na sakit abakrang ko. Anya? Ha? O di wen? Day talagayam. Ha? Pagan ano ka kumangay? Kwarta laeng ti kayat ko ken ka. Si Mangpit kanon ni Ana. Ingka pasyaran Mga no adda pa'y tsansa ama urnos ti amin kada kayo. Mapakawan na kata ni Ana nanang. Maawat nakpay nga ta. Ay kapag saritaan nyo imbag dayta anak ko. Agpakumbaba ka. Agkid daw ka iti pamakawan anak ko. Naimbag nga oras mo, Ana. Si Kamagayam, Dodong. Nakaumay kamat. Kumusta ngay? Kastoy. Nasaya at latamat, Ana. Si Kangay, kumusta kan? Anna, sweetheart. Who's there? Why won't you let him in? Ay, sumrak ka, Dodong. Sino si foreigner di tao nag-ana? Asawak, Dodong. Sumrak ka atayam amo ka. Sana. Dapat kang papanak. Nalipatak. Sige, Ana. Mapanakon. Nalpay ta baga kiti dayda kanito, gapo iti nakita ken namwa. Nang namnama ka maurnos miti amin kada kami kani Ana, ngam saan matgayam, kadan foreigner na. Kat nagkasarda, kat nadan day ti duwangan na. Bimawi akmet kadagiti duwangan na ko, kat mangmangtada kiti suporta kadakwada nga oray amo kanapintasen ti biyag ni Ana. No malagip ko tinapalabas, agbababawi ak, gapoy tinaramid ko kani Ana. Kadita agmay may saklatan, tadya akong nakirelasyon, tayong pa may sakon atensyon ko, iti trabaho, ken kadagiti duwang anak ko. Alakastan, tuy kabsat mo nung gayam mo, Dodong. Alaga gayam, di tamanan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script, kan para iti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, God bless, iti tunggal maysa. Naimbagmanan nga oras tayo amin nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti kapadasan ngayon tayo drama itakat manipod kanikabs at inyang san napud no anagan. Ngamsakbay na makablawa mampay ni Jaisel Fernando, Edgar Hughes kani Elma Rodrigo. Kastiman ti kunani kabsat inyang. Dear manang biyanang, may isa kabalo kat ada kakaisuna nga anak ko, kat iso ti kadkadwak iti balay ko. Adaw gali ka man ang gundaway, ada nga minagararamit anak ko kat nalay nga grigalo. Tunggal sa rungkaran na ti anak ko, adalat tamot irigalo na para iti anak ko. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Naimbag nga oras yun, Ana. Ada ni Norma. Ay, si Kamagayam Aladdin. Wine, at dati anak ko. Ay, hey, anya ngay day ta imut mau baro. Ay, kwa. Limasyo paw. Ken may sa abigawa pansit. Ay na, ay nagkibasain. Anya supaw day tangay. Asado wano bula-bula. Asado, Nana. Ay, wow! Mayat nga raw da. Paboritong day tabarag. Malalala, sumrakan. Day nakayaban day anak ko. Wine. Uray, di mo nikatay na chinilas mo. Ha? Isarap mulatan, baraw. Norma, agsukat ka. Taada ni Aladdin. Umay nakamanin pa siya rin.
Ha? Mayat mo tibadok na lang. Agsukatak pa lang ngaya. Uwan agpado ka, iti sleeveless. Kuntay medyo nakiting ti pantalon mo. Tapno, masisirap dita kinapudaw mo, anak ko. Aday takay manon. Ngamne, di mo pala aklunan, why? Bayab nga agaram lata. Pang subukam, no talaga mula na pudnokin ka. Why? Anya? Alan ano man, aklunan na ko na. Pangaasim. Ay ayatan ka unay. Sigurado ka. Ay ayatan na ka di talaga, Aladin. Uwan nga ron. Alan aklunan na ko. Ay kwa. Jack pa'y mo nakasagana ang makinobyo. Ay na, bumakit kan abalasang Norma. Agpakpakipot ka pa'y laang, aklunan nakit din. Amukmut lang agda panagayat mo kanya. San aya? Kwa. Tingi-tingag pa na yung bagtirik na ka, Kanong tupay ngay. Mapanin taldaw. Tapno makapagkasarta ko man. Wan, agkasartan tong matlaang. Ngam saan pa nga itaa? Tadi ka pa'y mangarod inaklon. Aganos ka takasta talaga ti agaram. No di ka makaanos, di sumapol ka niti sa bali nga armam. Ay saan? Sikati love ko, Norma. Sikati kayat ko nga sawaan. No kasta nga ron, aganos ka tane, jak pa'y mangamin makadesisyon. Narigat ngamin tagdardarasudos ang mga deng. Iso pasensya kan Aladin no di ka pa'y lamaaklon itawan. Sige nga rod. Agano sak. Basta di nakto ko mga rod pa ayan Wan, pangaasim. Manungay tintid ni Aladin kat ka akwarta. Ni, awang matintad na akwarta nanang, adaya. Na, kunak man no kwarta jayaw awat na itaykin ka. Saan? Tissue ang brown. Pagpunas ko kano itilingat ko. Na, ay kita tamang matinag tiriknamkan ko Parigatang pa, idi gusto. Tapno regalwan na ka. Kano aklo na madagaw, sayawanin agsardengay nga agregalo ka anak ko. Ha? Sa mga agregalo ti lalaki kay no ararmon na pailaan ti balasan. Ngam no nagasawa danton, awan laam mo ko. Pagan ano da ngay ti mang regalo ka no asawa da kan. Suwadi mo pala aklunon ni Aladin. Why? Tapno agregalo latakin ka, anak ko. Ne, at damaing sangpit mo ang nakabigao apansik, anak to. Wan tatang, hindi yukot yan day ta irigalo kin ni Norma day ta. At natainlasin ko ako kayo dyan lamisaan. Kinalubak. Nakaadukan iti regalo kin Norma. Awan sama inamnamam kin kuhan, anak to. Adda tatang, agpakpakipo lang dayjay. Marik na, kayat nak dayjay. Madlaw mo met iti babae, no tarik nanakin ka no awan. Sa bagay magkindi Lumnay, kita ma. Tama ka no agbambanog ka lang mat anak ko. Sayang tigastos no ko Saan tatang? Asawaag to ni Norma. Naimbag nga orasyon na inyang. Pasyarak man ni Norma. Hey, si kamu gayam Aladin. Ala, sumrek ka barok. Awan sa mo, bi mo ita barok. Wala na. Awisik ko man ni Norma amangan iterwar no madamdama. Aya. Ay, agtugaw ka. Baraw, mabalinti sumurod. Wala na. Mabalin. Sige. Talo tayo ang mapanmangan ni Terwar, nana. Ay, sige. Mabit lang nga ron tagpilisak, wan. Oray ta nagdigusak idi agsapan. Ay, mabit lang. Ayabak pa'y gayam di anak ka, wan. Ay, nalipatak bitay. Masadutak kumarumwar nanang. Masadot nga. Kakaiso na nga adagi libre. Laki din, nagpulis kat. Agur-uray ni Aladin, di salas. Awan no,
Ingkapay kasasarita be, sa kanto ag pilays itong madamdama. Apay no da kayon ti rumwar. Masaduta ka talaga. Ag binulanak ngamin. Nagloko ka. Abay, siya kaya ti ararmon ni Aladay, kasi kamay. Naimbag no kayat na ti agilibray, no awang ka. Kaya't na siguro tamabain ka da kayo, nanay. Ay saan? Basta talo tayo arumwar, Norma. Mabiit tayo laang, may. Alalala. Intay lamangan. At iti pagpilyan iti makanan ha. Agpili kayo iti gayat yaw. Excuse me. Orderon nyo amin akayat yu akanan. Ay, nakapilya kita yun, Barok. Anya ti order yun, nana? Daytoy man kanyak, Barok. Kan daytoy. Daytoy pa'y. Sige, nana. Sige, nga, Norma. Anyat kahit mo kanan. Daytoy latan, Aladin. Sige. Ay, daytoy pa'y gayam kanyak, Barok. Tapno, ada pang dessert ko ako nada. Sige, nana. Mabit lang, ha? Taayabak ti waiter. Nanang, nagadumot yung in-order yun, ngay. Maibos nyo dagi jay. Ay, i-take out ko, Nujak maibaw. Abay ka pa, oy. Ala ni nanang, di kay lagbain. Orderin nyo amin na kayat yaw kung nanang araw. Di ka di agkapoy kapaw si ka, Norma. Kakaisuda libre. Aladen, Barok. Madamag kumanlaeng, Manumo nga iti sweldom iti panagmik-mekaniko. Dakil siguruan niya. Saan man, nana? Eksakto lang. Una nga, matlays. Adda permanente nga trabaho, Barok. Kaya't kaunay, para kan ni Norma. Nga may nagagat ka na kaw. Nasingpait kan saan ka pa'y anaimaw. Agyaman nga rod, nana. Basta anusam nga armen, jay anak ko awan. Tapat siya, kaya't nakaday jay. Agpakpakipot laday jay kay. Amumutan ti babalasang lukwa. Agpakipot na. Wan, ngam kaslam matuo ka nakman wa minsan. Nagbayag nga klonen nak. Bayam, turugak daw, Barok. Ibaga ka di na ipaybayag ti panangaklon na kin ka. Alaman nga rod, nana. Aywan. Mabalinti umutang, Barok. Manuti utangan nyo, nana. Ay kwa. Uray 5,000 kuma, no ada. Tano kwa, kasaritak no madamdaman ni Norma, aklonan na kan din bigat. Ha? Ay sos baro, kabuteng nakti anak ko, nuan niya ti ibagak tungpalin na adagaws. Adda ka day maipautang mo kanyak, baro. Awan kwartak dito'y nana. At day je balay. Umayak iti balayo, baro. Asidig mo lang. Ha? Sige nga ron, nana. Agpakadak lang kin ni Norma. Nay, adda ka ba dito'y balay, Marek? Apat? Anya, gagara? Ay, ewan. Adala umay kubuludan. Bumuludak man iti dagaw kan Aladin nga anak mo. Ha? Apay, pagusaram iti dagom ay Marek. Ay kapag dait ko anya pa ingay ko ma. Ha? Nagadayo mo't ti umay mo pagbuludan iti dagoman. Asidag, pare. Manula abinutaws. Nagasidag. Papanan nyo, nanang. Maluman Nagawawis ni Romana. Nadakano papanan may. Ay sus, di kay man makikuykuyog ka ni Nana Romana. Tanabisyo dayjay. Amang ano isungsung na kayo. Ay na, sana problema day tabisyaw. Tabakbakitan kami. Ipapasmin ati aginjaw. Tamanula atawadan ti panagbiag may dito'y rabaw ti daga. Nanang. Kin maisa amo may ti limitasyon may. Sige, papanak. Amangan no marabianak man.
Wano saan, makiturugak tang ije balay da rumana. Mano ti balon mo ditain yang? 5,000 rumana. Mayat nga raw. Si kapay lati makamuitan niya. Tasyak to no sumarnaw. Pangabakan ta day ta. Ag triple day ta no madamdama. Sa anak nga expert iti ay ayam yaw mare. Isuasikan ti mangidaban. Wun! Awan problema iti day ta. Isilaang maray. Anya kamutin rumana. Kunam pangabakam jay kwartak impaabak mo ba? Ay, pasensya kan mare. Agmamalasak mutin. Italaang matakas toy. Sigo na mga babakak no kwa. Sana balita bumawi ta numaminsan. Awan kwarta ko. Kumutang ka manon Sana balita nasingpa mo dya sotor dya anak mo. Utang amkik di tidakil. Ta sigurado adin ang tumala pabayadan kun ka. Hindi nakisuraw. Tamok ter aramidag. Ay, agawit naman laagay. Sayang jay 5,000 kaw. Bumawi ta numaminsan, mare. Saan ay? Awan pa nagtalagkukin kan rumana. Ay, naimbag nga oras mo, Aladdin. Ha? Ne, hindi kayo magayam, nana. Sumrak kayo Ay, jak sumrukan barok. Ibagak dito yung tigagarak. Ha? Anyat gagara yun, nana? Akwa, panayunak ko matay utang ko kin ka. Pagpuunak ko ma, itinegosyo. Agla ko ak itiwagwag. Dua bultaw jagatangag. Iso 10,000 ti kasapulak nakaw. Ha? Pag-aasim ka di abaraw. Di ka madanagan. Taaklunan na kan jay anak kaw iti mapiig. Mabit lang nga ron, nana. Sumrak kayo. Taurayan yung kwarta. Ay na. Agyaman na kaladay na kong. Ay talaga naparabor ka anak ko. Kayat ka nga agbalin naman lugang. Paglakwan nyo nga itiwagwag nanang. Nagadumo na kita ginatang yu ang wagwagan. Padasig ti agon line ceiling ako nada. Nangalahan nyo nga itiinggatang yu kadagita. Kainutang ko Ay na. Hey, nagpipintas mo tindag ito'y natumpo nga kawagwag. Oh, wow. Ala, ayun. Wow, branded mat abadbado kan jacket dagita. Ay, nangina dagita no maila ko nanang. Ay sayang da ito'y numayla ko. Kukwa akong dagito'y. Anya, di malugi kayo no kasta. Sa painutang yu tinggatang yu dita. Saan na balin makamuditan. Basta kukwak dagito yun na ba daw. No, at nadya kurso nada, isuntaon tilakaw. Ay, sayang dagito'y numailakaw. Branded ko naman. Mautin da ito panagutang yung anana. Tane, adon ti utang yaw. Wine, promise. Diakon umutang kin ka baraw. Wine, ta usaran mi kininorma dyan na batay na og kasar kami. No aklunan na ka. Ay, wine, aklunan na kadayjay. Siyak, di makamaw. Nagbayag mangaron nga aklunan na. Mabitain baraw. Ibagak ta aklunan na kan. Kaya't nakajay anak ko, wala din. Norma, di may tadda panagayat mo kan ni Aladdin. Ha? Apay nga mo yun nanang. Ay na, uray di mo ibaga, anak ko. Amog ako, sunada mo ni Aladdin. Oray asino mo siguro, babae. Talaga nga gusto kan kwa na. Ta, nasingpait kan nagagay. Naparabor pa. Nanang. Iso nga akluno mo ni Aladdin, wine. Ha? Kunak man no kunayo ajak pay laklunan. Akluno mo. Kasi mo. Akluno mo. Tulagan tayo ti kalay sayaw. Nagkasar kayo kidain. Kasano nga Norma? Aklunan na ko na. Hala. Uwanan Aladdin. Oh, Ay ayatan kamat. ang yaman nak Norma. Maragsa ka nak. Inayat nak matlaangan.
Sigudan nga agayatakkan ka. Linaplap dakla ang tibagik. Tama nga no ko na mga isi to getak. Kasano? Agkasartan? Si Kaman. No anya ti pangadang mo di si Kati masurot. Ay na, kamaudyanan na. Ang kalay sabay langin dagiti anak na abalayan. Ay, huwag nga raw na abalayan. Ay, naanos ni Aladay na nangaram kan ni Norma. Ta medyo nabayag nga inaram na. Uy na, ta nagpakipo mo iti husto ti anak mo abalayan. Sana pakipot ti kasjay. Inamiris na la na imbagtirig na na. Ha? Ay, huwag ka di. Agaw ko lang, abalayan. Kay kasanungay. Da kayo mo ti linalakyan. Iswa gastos yu amin anya, abalayan. Tanay, awanan kami. Awan may tulong may nga agin na. Iso nga anusan yun Weng, talaga ba agastagay? Gastaws ti lalaki ti amin. Iso adi kay to ag gastaws inton kasardag iti ubeng. Itatanalpasan ti kasarmikin ni Norma nanang. Ipakitak da ito ka na kayo. Oh. Na. Anya day taanot, bawk barok. Listahan na giti utang yo, nanang. Anya! Na! Kunak man no di mon pabayadan dagi jay, ta inasawa mo ti anak ko. Saan, anana? Awang mo tulagan tayo akasta. Basta timbagayo ide, umutang kayo. Iso pinautangan kayo. Nasurok a 50,000 pesos amin analalayo kanya, nanang. Urnong ko dayjay iti mano atawin apa nagtrabaho kas mekaniko. Iso abayadan nyo. Tapno adda pangrugyan mikin ni Norma. Bakwa. No saan nagapo kanya, di nakainaklaw ti anak ko. Dinurugak nga aklunan na ka. Pagyamanak ano kasta nanang, ngam no utang kat masapul abayadan. Iawang ka di konsiderasyon mau. Katugangan akmutin na ka. Apay pabayadan pa'y laeng aya. Wala ata kwartak dayjay nanang. Pangrugyan mi kini Norma. Pagnegosyo mi. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. Tulungan nak amang singir kini nanang Norma. Tigayat na. Ilibre kong dayjagan ko na. San amabalin Kwa. Awan mo't kwarta ni Nana nga pagbayad na Aladin. Jak matbursaan agbayad kay. Uray ininot. Basta bayadan na. Uray linawas nga agbayad. Sige ate, ibagak to. Alang pag tinulungan ta asingiran ni nanang. Pasensya kayo nanang ang bilin ni Aladin asingiran kayo kano. Ha? Anya mo da dyan nga asawam. Sige rin nakpailaan. Apay saan alibre da jay aya? Agasawa kayo mo tayo. Kwarta na idibarupay laang dayjay nanang. Isu nga dakarbangan na nga agsingir. Ha? Jak laim pagaro pa kas jay ti ukali ni Aladin. Kuna man lano nagsingpay. Sinamki din. Ay saan Ay ayatok na Aladin. Apay kumasinaak ngay. Kan may sa nagkasar kami. Siya ti Patsem, Norma na ko. Sinam ni Aladin no ko nagsinam. Lading itok. Ngam di kay mapatgan iti dayta. Nagkasar kami iti asawak. Kan ay ayatak unay. Anya? Agbayad pa kay din. Tano di da kay ipabarangay. Uray inutan nyo abayadan. Nay, papanam kumaray. Inak man makilabada, mare. Isupay titangdan ko, tapagbayad ko iti utang ko. Ha? Utang mo ken ni Aladin a manugang mau? Nuwain, Romana. Kunak man no libre dayjay. Apay pabayadan na pay laang. Huwag nga raw. Iswa masuro na kiti dayjay a lalaki. Kunak nga raw da sinahan lang jay anak ko. Di na magkayat, mare.
Na-inlove sa ni ti Dayjay ang lalaki. Ay kat siyempre, asawa na nga rudon. Ingka gumaak nga rud ti nagtrabaho kat iniinot a binayadak ti utang ko iti manugang ko. Nagsakit tinakam ko ididamo, taninamnamak ka talaga adinan pabayadan ti utang ko kankwana. Ngambay at ti panaglabas ti aldaw, namiris kumatla nga siyak dayan ti bidot. Mababainak iti bagik. Tunggal malagip ko dayjay ngay nararamid ko, lumlum na dak itibain. Alakastan, ti kabsat manugayem mo, inyang. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan, ti kapadasan ni kabsat inyang, dito'y drama tayo manang biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your notes para ti script kan para ti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, Diyos tagngina, kada tayo amin. Manipod kani Kabsat Rohel, saan napod na nagan, tintay patangatangay drama itangam sakmay na. Hello kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Makablawa mampay, da Sir Armando Baubawen, Sir Jose Apostol, kani Ma'am Maricel Kaling, ni Talavera Nueva Ecija. Kastimanti ko na ni Kabsat Rohel. Dear manang biyanang, Jack ilibak asyak tay lalaki asaan amapnag, wano makontento iti maysa a babae. Pasaray adda chicks ko, ket no matiliwan nagtaasawak agbalbaliwak, ngam kalpasan ti sumagmamanungal daw, aramidak tumanan. Rugyak man nga rod, ti agsalay sa... Nagapgap wamanan, itayan di bruhang ako la si Sem. Tangiwa mo mamay. Kababain ka dagiti karuba. Ibabain lak mga asawa ma. Dalay. Apay, ibayin mo ti kadat babaem, ibayin mo ti aramid mo, Rohela babaero. Aguli magkakunak mo. Oh. Umay ka. Ala. Mapantay ito silat. Dalasem. Manyaman ti sangsangitam ngay may dito'y balaya, dali. Jay manugang iyo ha, adamanan babae na. Nakitakti konversasyon na iti cellphone, kanayon dagayam nga kit-kita ijerwar. Anya? Ay, dali na naku aya. Aginggat ka ano aya, tikasta, apanaganalos mo. Idi pa'y lang gamain ngay pagpagak, asina mo na jay aruhel. Anong di mo mapanawan? Kuna namat ngamin nga agbalbaliwan nanang. Lumadamat gayam barumanan nga siyaks na. Isunga road, apanawa mo. Sina mo. Takom sumisyon mo lati papay na ka. Di lamasyan kan ka nga asawa na. Kita man talangam, kita. Nagkutong kan, bimakit pa'y tilang amaw. Una, taga po dahi tayo iti stress. Kano nga roda sinaam? Ikakpay ti last chance na nanang. Barang sinaan na dyan nga babae. Kasaok tumanan no maminsan. Dalin ba kayo? Itay pala ka sa sarita ka. Sungbatan nakmat Kasarita nakmat bakit? Sorry ka din. Promise. Agbalbaliw akon. Kare ka nga kare ngam awan mat ti matungtong palmo nga karim. Nasaysaya at laangan no ipanaw kung dagiti anak ta. Tadya kayat nga makit kita dati kanayon nga panag-apata. Ay, saan abakal? Anya ka di? O nusan tate amin ka data ha? Di mo mat ipanaw da kita anak ta. Amumot nga isuda ti agas ti bambanmog ko. No napatag dagiti anak mo kanyam. Apay nga ron nga kastatar aramidam. Apay nga agbababae ka. Las day dayon. Promise. Mabanbanog akon, Rohil. Namin adun nga daras nga pinasakitan nak. Numatiliwan ka, agbalbaliw ka lang iti sumag mamanong aldaw. Inton kwan adamanan siyaks mon. Ulit dalin. Maudin day at chicks ko. Promise. Ay na,
Mala, gustong dalhin, Juan. Di ka nagsangi. Mala, umay ka. Taarakupan ka man. Isunan, dali. No kasta? Namati ang nagsinatan, Rohel? Wen, Janin. Pudo matimbakin ko, anak. Asikatilas. Sikati maudi at chicks ko. Di ka nayunan. Kan isukat at chicks ko, Janin. Sabay ko mga ruda. Naaklon ko ti agbalin ang number 2. Basta di ka nagsapol iti number 3 ka number 4. Okay? Wen, mahal. Promise. Sikanti maudi. Basta di mo mapagimunan ti asawa ko, eh. Tadyak ay ayatan da dyan. Sikat ay ayatan. Ti love ko. Asawa lang iti papel da dyan. Ngam sikat ti pudnong ay ayatan. Agama na, Rohel. Promise ko man. Sikan ti maudi a lalaki iti biyag ko. Diya ako nagpaari matuures. Hello, Janin. Apa yung mawag ka? Agdaak pala dito balay. Anya to rasen? Kunam adito'y kang agarmusar. Ayan mo ngay? Pasensya ka, Janin. Naladawak anak kariing. Abay, napuyatan ka? Anya tinararamid yung iti asawa mi di rabi eh? Ha? Apay napuyatan ka? Ah, ay na. Awanti naramid, min. Diyak makaturog. Di ka kaya makaturog? Nga mapaya di na kinawagan? Diyak kaya't ang malisturbo ka. Alan ta ang mga numang nagtasawak sa nabali. Agdiretsuak di tayong tunmalam nung madismisa kiti trabaho. Sige, sa paang tiwaya. Wen, sige. Babayan. Maditel daw ko, Chris. Ne, apay aya, Janine. Anyaman ti pakapagpagtripa mo. Nagapa kayo man ng itinobyo. Makapasuron nga, Rod. Napuyatan ka no idirabi. Anya nga ta tinararamid day kasawa na. Apa yan napuyatan? Ay, makapasuron na talaga. Kasla mabagtita ka mang pampanunot, Chris. Ay, sustay to eh. Awan ka rin ba nga magreklamo? Kanagimon. Taasawa na tayo jay. Di ura man nagpatpat na kasaan da maturog. Tagasawa dakit nga ron. Teksakto pa di asawa na. Tapno agapada. Kat agsinadan. Ay, sos. Maditikas na pang panunutim, Janine. Kita ang basit atan eh. No agas asta ka. Kaso na si Kamit, tenti original ng asawa. Dinamot nga minan ay ayaton di asawa na. Siyak ti love na. Mapilpilitan lang nga agaw awid ije ayan ni bakit na. Tamabuteng ang maidarom. Ngam, siya ka no ti pudno ay ayaton na. Natural lakas ta ti bagana ken ka. Takas tamat at talaga nagiti papaero. Aramiden da ti amin. Tapno mapamati da dagiti chicks da. Akensyo sa andan nga ayatan dagiti asawa da. Kesyo napilitan dala ang anak ikalaysa, ken daddo mapay. Agtangna ka man mo't, Chris. Di ka man agpakalain. Amo mayati agpaiso arik na ni Rohem. Di mo man mo't padakso ni Rohem. Taagpaiso amin ngay bagbagana. Siyak ti love na. Iso ngay daw-dawat ko ang mabalo ko man. Tapno nawaya kami nga agpadpada. Anya? Ruhel, agringkan. Agringkan. Ne, ano ka orasan? Alas 11 iti rabi. Ala, apa nga di nakrining nga dakas. Naimasak mo itong tinaturog. Diyan arot kaya ka madisturbo ka. Manana, agmurmuray kan, taagawid kan, mahal. Ne, anay ko. Apa nga simbakit mo itong saka kong dyan eh. Ha? Apay? Ay sus, sumruman nga tanti sakit si Saka. Nalipatak a bawal gayang timpa si dam itay abugal de balatong. Ha? Anay ko. Iso ay ah?
kasta, bawal ti bukal ken ka. Wan janin. Amay ko, nagsayit mo tanti sa akin. Kat numarigatan ka, magnao, di inton bigatan nga agawid ka. Wan nga ron. Marigatan na kang magmaneho no kasto. O, sige, inton bigatan nga agawid ka. Pag tumara kiti akas ka. Barang pumipyan madamdama. Tagawid ako rerabehin. Apa, nakmanin ti asawak no siya kagawid janin. Sampay ko matamaawatan nak. Wan. Anday ko. Anday ko. Ni, apay nga agpilpilay ka nga si Mangpat. Anday. Anya turasan? Nagkapwa man na naya. Nag-istamba kay balay ti may isa katrabaho ak bakit. Tas simro ti sakit ti sakak. Anya? At tas hindak amay kontra ti sakak. Iso asimro manen ti sakit nan. Agsasaw kay tagpay, so ano anya? Pudno ti bagbakak bakit? Itaamot namin at isakaw. Medyo limtag pa yun eh. Ah. Sige, mga nakangarudan. Mabsugak pa. Pinakanak di katrabahwak dalay. Dito ti agas mo, Rohel. Agtumarkantap na agimbagan data sakam. Pagyaman ak bakit? Uray suksukat nak, asasi kasuan kalata. Taasawa kakat nga rod. Dito ko mamat ti kita ama. Ti sakripisyo kanya mga asawak. No ada na sakit nga rek na iti bagim. Siyak ti mga asasi kaso kanyam. Wait. Amok da kita regligat mo kanak dalay. Di ka matanaga. Amo matgayam, nga mapay nga ron nga agsisiks ka pa lang. Las day ko na mag-promise. Sigurado am lang Tanong mapuno anak, hangko nga mo. Baka marakrak ti pamilya ta. Ipanaw ko na kita anak takat dya kung ipakpakita kanya. Ay na. Di mo maaramidon ti kasta dalay. Nagbalbaliwak na nga rin. Diyak kaya't amaya dayo dagiti anak ta kanyak. Patpatgak unin dagta anak ta. Katsak ngay nga asawam. Patpatgam, uno? Kat patpatgan ka Patpatgan kayo kadagiti anak ta. Kay, kumusta kayo ni ti asawa, anak ko? Mayatan nanang, naurnos may manantibagbagi-min. Pinakawan mo manan. Madamdama, agbabawi kan tumanan. Oh, look, when nakalajay asawam, anak ko, all-ulawad na ka. Saan matkit di? Tamarek nakmat no sincere pa nagsauna-unuhaan. Seryoso matkit di nga agdaw-daw at iti pamakawan nokwa. Ipagpagapok kadagi di anak me, iso nga pinakawan kumanan. Diya kayat ngamin nga marakrak ti pamilya mi nanang. Sapay makaama matdagi di apo kuyo, kaya dati amada. Ala, sapay kumbag nga raw tapod now, nga agbalbaliwan jay asawam dalin. Good morning, Rohela kay. Kadigdigos ko. Awan trabahong tadta, iso nga nagpabanglwak iti husto kan nagpapukisakpay. Imubing ka mga agpaiso dali. Para kanyam dato nga pa nagpapaubing ko, Rohel. Kanti pa nagpapabanglok. Manipod tadta. Rogya kung tagpapintas ka nagpaseksi. Tapno handak nga isuksukat. Ay, nabaybayak namin ti bagyak iti kalabas. Nagbalinak nga lusyang. Ngam tatahang kun nga itulok nga aglusyangak. Masapol nga agpaubiyang ka nagpapintasak. Ne, ti katrabaho ak tumuawag. Ha? Ayan na, katakman data cellphone mo. Kita ka man Pari dagol tinagan ti mauawag. Dito, Asino nga data nga paridagol? katrabaho ak nga ron. Babit lang nga. Song batak ti awag ni Pari dagol. Mapanak ni Jarwan. Nariga ti signal dito unag. Ayan mo nga'y, Ruhel. Uro-urahin kay tay lang. Nakaluto ako ni ti pamigatan ta. Sige. Umaala ko dyan Agpulgasak na bit. Sige nga, Rod. Dito'y ka nga agar mo, sir, ha? Urayan ka. Papa namanan, Rohel. Papayaban nak ti katrabaho ak dalay. Mapan mi kita ang gatangan alugan na. Agpakpakuyog namin kanya. Ha? Kat, agar mo sar ka pa nga ron Saanin? Ija ito. Ta sigurado apakanan nak ni Pari Dago.
Sige, agpulis akong. Tasapaan mi ka no terumwar. Suga ka. Nagustuhan madla ka di linutok ang papaitan ti baka. Wan nga ron. Nagustuha kiti kastaunay. Nga uray maiparit kanyak. Baybayan man day taparit-parit. Si daan kit di amin na kayat mo, mahal. Intong pangal daw, bukal man ang tinutwag asidahan ta, oh? Kaimasak ti agluto. Iiwasak pa iti bukal. Tamangan nulumtag man ang tisakak dyan eh. Awanan ti sabadi ang maluto. Day talaan. Iso nga anusa mo na, mahal. Masakit man ang tisakak dyan eh. Diyak makadrive eh. Kasalungay ang makaawid ak no kastoy. Amay ko. Balay mo ti ayan mo. Anyat pagdanagam ayan. Urayin lang kung dagiti anak ko yung balay. Kung ngayon nakipasyarida, yung simruma manin ti sakit ti saka kanay ko. Rohel, adu pa'y tel daw. Agtalinad ka pa ilang dito balay. Kasi kaswan ka. Ilutuan ka iti naimas asidaam. Ilutuan ka iti adu bukbukal. Si Kahamon? At ang sakit ti sakak no kasta ti pasidam ganyak. Saan? Saan, mahal? Taagas mo dagita. Luka ka talaga, Janin. Pumuspusan ti panagtalinain ni Rohel iti dagus mo. Para-paraan lang, Chris. No, Jack, pagsidaan, iti bawal. Kanayon nga agdardaras nga gawid. At least, no sumakit ti saka na, adalaang iti sidong ko. Ano kasta? Saan pa'y ang nagawid naging kaita? Wen, Chris, adapay na ang ditadagus ko. Ayan na kanumanon ngay. Adda ka naman ti balay ti katrabahuan na nanang. Limtag ka naman ang sa kana. Isungahan pa nga makaawid. Insend na ti picture ti sa kana. Limtag mat nga agpaiso nanang. Ay kasanod nga iti trabaho na. Saan na simrag? Naglangan ka no nanang. Unak nga mapan ko iawid. Kat kuna namat nga itulod ka no di katrabahuan na. Nasukir to mo nga minjay asawam. Amo na maipare ngam si daun lalata. Ay, no, saan pa nga makaawid? Ituludak iti agas na ijay balay ti katrabahuan na nanang. Yan eh. Agawid ako. Ikarigatak tagmaniyaw. Or-orahin da kong dagitan na ko. Rohel, di na kun panawan. Di mo nayayatan ti asawam. Kunam asinaam. Ngam, di mo matla sinaanan. Kasi dagitan na ko dyan eh. Orahin tationg nga panahon. Jakon makauray, Rohel. Jakon mauray ang mabalo ka. Iso nga, ibagatan ti agpaiso iti asawam. Anya? Asus, saan ang mabalin dyan eh? Abay, kaya't mo nga agdaron dyan sa hawak. Makaamuditan. Basta, kaya't ko nga ipakaamuti amin kenkwana. Anya tamom, no maamuan na dayta, ang mga no apaan na ka, kat sinanakan, o di nawayatan ton. Nya, ay saan dyan eh? Di mo aramidon ti kasta. Ni, asino ka? Ay, agura ka. Kasla mabigbig ka. Si kadya kachat ti asawak idi nga chicks na niya. Wen, iso ngay maya, tao may kun alaan dagiti kawas ni Rohel. Anya? Di nakakanunay ayatan di asawam. Siya ti ayatan na. Mapilpilitan lakano ang makidenden na ken ka. Ta ipagpagapo na kadagiti anak yo. Anya? Pumanaw kan! Anay ko! Amay nagsibat ka na eh! Pumanaw kan! No di mo kaya't nga ipagat-pagat ka! Awan babayan mo nga babae! No kaya't mo nga agawan ni Rohel, kukwam lang! Igatang amin tibado na! Hamong ala nagitibado na itoy! I-provide mo amin nga kasapulan na! Rohel! Nawayatan nga din na! Impadawat na kan ti asawang ken.
kunam, pakaragsakak tinaramid mo, Janin. Riribok tinaramid mo, Janin. Awan karbangam, amang sungat-sungat iti inadag kita anak ko. Apay nga yakas ta ti bagbagam, Ruhel. Kunak man no siya ti ayatem. Apay nga yakas ta maten, Ruhel. Kunam, di mo paganano ti asawam. Kat nakasagana ka mangisina ken kuanay ti nyaman nga oras. Gitakan! Bagtit daya babae dali. Di mo patpat yun daya. Kaya't nala dadaulan ti pamilyata. Pumanaw kami Rohel. Ah. Itad konti wayawayam. Namin adon nga nagkari kang agbalbalew kan. Ngamawan lahat tamot gayam. Inaramit ko amin nga kabaalak nga mga ipaay ti kasapulam. Amin nga panag-asikaso impaay ko dayta. Ngam talaga nga saan ka nga mapnak iti may nga babae. Isungawan mabalin ko. Di ta kumamapanawan at alin. Di mo ipanaw dagit anak ta. Maasik ako mamay kanya. Ayaw ba mo di sheks mo? Tyson ti kadanam. Sige, mapan kamin. Panawan da kan. Dalin, mabit lang. Agsubli kayo. Diyak makakamat ka na kayo. Talimtag ti sakak. Dalin! Nakitam ka din ni Janin, Chris. Ala, awanan Pimanawan, Ruhel. Nasakitan ka na iti husto, gapoy tinaramid mo. Isaw pimanawan. Simurutan itilak kaya bak nang agar-aram ken ko na. Ha? Panangkunak, lipati mo jagayim ko. Tadan sa pali anobyo na. Simpahan mo itong tipyag mo, Ruhel. Nanang, pangaasiyo ko ma. Ibagayo no sa dino abanda ti ayan dadalin. Tasurutag ida. Lading itek baraw. Ngamjak amaw tinapananda. Nanang, pagpag-aasya. Parinto mga kitisangwanan nyo. Ay. Ibagayo ko man sa dino. Ay, di ka pa rin tumangitis ang wanak abaraw. Tauray agan ano ka. Awan na talaga ti maibaga. Tadyak amaw ti ayanda. Nanang, sige na. Basta ti makunag, kastoy. Napunuanan jay anak ko. Nabayag agundaway nga inaw awat na ka. Ngam, nagpatingga siguro mo ti pasensya na. Adamo rik na jay anak ko ang masakitan baro. Isuasapay kumaa ta maawatam no di nakan kayat. Aklunem kumaday ta baraw. Kasta unay pa nagbabawik ngam naladawan da amin. Taim pa na wanda asawak dagiti anak mi. Awanan ti pakakuntakak kadakwada, tayin black nakmutan iti social media. Manipod idin, dyan nagsapol iti sabali a babae, taururayak ti panagsubli ti asawak kan dagiti anak ko kanya. Kataging gayta, si uurayak lata iti pamilya, kat saan kamapukawan iti namnama. Patsak ngagsublin tumutlaang ti asawak, kan dagiti anak ko kanya. Alakastan, tugayem mo, Rohel. Alagagayam, ti tamanan, ti nagpatinggan, ti sabali apakasaritan, wano kapadasan, ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, parit script kan drama to gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagina, kada kayo amin.